Адам баласы har qachon tavbada bo'lish kerak. Har qachon har bir жасаған amalingni o'ylab turib, kechqurun o'zingdan o'zing hisob olib tavbada bo'lish kerak. Jatqanda da tavba bilan jatish kerak. Alloh tavbani qabul qilsa, al inson hech nima jasamagan toza insonlarning qatorida bo'ladi. Bugungi mana sizlarga aytgan adgan bayonimiz tavba bo'yicha Allah Teala o'zi aytib aytadi, sizlar tavba qilinglar. Tavbayı nasıl qilinglar deb aytadi. Kimga aytib aytadi? Ya ayyuhallazina amanu, iman keltirganlarga aytib aytadi. Iman keltirganlarga aytgan yo'q. Iman keltirganlarga iman keltiringlar deb aytadi. Biroq iman keltirgan musulmonlarga tavba qilinglar deb aytadi. O'shol ya ayyuhallazina amanu tubilalloh tavbatan nasuha degan oyatni beride mana bu Sufa alayor ulug' zot yengil g'ana tilda qilib muntib chag'aday tilinga yozib yengil til bilan aytib qo'ygan bizga tushunibdi. Ilgergi butkul olimlar qaysi ulutning olimi bo'lsin, ular usul yerga tushuntirishlik uchun yengil g'ana bir til bilan masnaviy qilib 2 xat 3 xatda qilib bir qatorida yozib yerga tushunibdi bo'lsin deb tayyorlab qo'yadilar. Jazatdilar. O shunday deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Tavba va iqbol. Tavba qil, o sen tavban qabul bo'lsin. Nasuh chin yurak bilan tavba qilsang, sen tavban qabul. Kerak ko'ngil jahon savdosidan kech. Kerak ko'ngil deb atadi. Bu yerda aytgani nafs deb atadi. Buni o'ziga o'zi aytib atadi. Albatta har bir inson aytgan qanday olim bo'lsa, birinchi aytgan so'zini o'zi uchun aytsin. Öz için, birinci öz amal kılsın sonrasıga öz için aytsın. Oşunduktan bu öz için. Key ko'ngil jahon savdosidan kech. Endi savdo bu dünya savdosidan to'xta dendi. Bir jo'le dunyoda jatib olma. Yo'q, sen dunyo yashovini o'tkir. Biroq pendechini qo'shib olsin. Bir farsdan olimi yozgan ekan, zindagi kun zindagi kun zindagi zindagi bebandagi sharmandagi 3 marta aytdi. Sen yaşagın. Biroq senin yaşövün ibadatsız olsa, kıyamet günde sen şarmanda. Bir de iki mani var. Kıyamet günde Allah'ın hasta uyat bolasın, diyorsa senin bu yaşövün şar. Faman ya'mal misqala zarratin hayra yara, faman ya'mal misqala zarratin şerra yara da. Sen yaşagın. Bunda öyle Müslümanın alma pış ozma tüşlemeyi jatib olma. Hareketini kıl. Biroq senin yaşövünün içinde mağzu olsun. Bu dünyanın yaşövi жаңғақтың sırtığa oşağın kavuk. Biroq ani içinde mağzu olsa bağısı var. Senin kılgan ibadatın, dünyadaki Allah'a kılgan yaşlı amalların жаңғақтың içindeki mağzuga oşağında. Senin yaşövünde ertesi günde kıyamatka barganda çağıp görgende içinden mağzu çıkabı je kuruğuyla işleme yok mu? Şu dünyada birövden жаңғақ alsan, çağıp görsen içinde işteken mağzu olsa anın bağısı var mı? Yok. Bu yaşöv özü, dünya yaşövi жаңғақтың sırtıdaki katlı kavgıday. Senin bu yaşövün içindeki günümdük çıkan ibadatın oşa жаңғақтың içindeki mağzuga oxşaganda. Mağzu bolsa ötөt. Bolsa kuruğuyla жаңғақ. Albatta bu yaşöv mağzu katı yaşöv. Biroq içinde mağzu bolish kerak. O'shaning uchun aytgan, sen yaşa, tirlik qilib yaşa. Senin yaşövün içinde senin qulchiliging bo'lsin. Shuni qilaylik. Endi shunda 4 marta aytibdir. Bir sutkani 24 bölseniz, 4'ten birini siz ibadat kılın Allah Teala'ga. 4'ten birini siz ibadat kılın, kalganını özünüzün nefsiniz için uqtan, jeng, jumuş kılın. Şu jetetken de. Biz jaktıyla karmap alıp bile, dünyаны devirir, bir jol dünyaga jabışıp alıbay, bir jol biyaqti de biyaqti jabışıp alıp, bala çaqandı, elden turmuşundan pasırak kılıp, bu joqçuluk ham qiyin. Joqçuluk ham qiyin. Yok bolsa, joqdan ham mastığı var, bardan ham mastığı var deydi. Bayan mas olup ketedi. Kede ham mas olup ketedi. Şu joqçuluktan günöge barat, barçılıktan günöge barat. Barçılık endi israf kıldı. Günösi israf kıldı misal. Körek çaştı, körek. Biroq bar bolsa urlukka barbay, biröge qo'shimot qilbay, boshqa dinga o'tmay, dunyo uchun boshqa qilbay, eshunchalikki ko'p bolsa riyo qilib sadaqa beradi. Biroq jo'qchilik har balaga boradi-da.
үчүн жашоодо болуш керек. Кадам гам кишварийне урмагылы heç. Bu dünyoga bir jolы эле кадамыңды суяк эле жүрүп алба. Жасат колмастан илгори нафастан хаво көп кылмагыл кечкил havastan. Денеңден бул аманат жан чыгалекте сен bu dünyanın жашоодон кичинак bir кечип акыретинди ойлоп тооба кыл. Bir gün bul капастан чыгат куш. Учкан куш кайра капаска кирбейт. Биздин денебиз бул рухубузга капас, кушты капаска кайып коесуң. Bir gün болбосо bir gün бул чыгат. Ошол чыкпай туруп, шул дени аракет кылып туруп, акыл эсиң барында кичине Алла Таалага кулчулугуңду кылып, кылган күнөөлөрүңө тооба кыл. Албетте Аллах Субхана Таала кечүүчү райымдуу зат. Чын жүрөк менен тооба кылсак, иншалла Аллах кечет. Дари тауба açık da este maksud. Sen tiriksin hazır günde. Kaçan mana bizden gün çıkıştan çıkıvatkan gün batıştan çıkınca Allah Taala'nın tövbasının eşigi açık. Kanday tövbe kılsan Allah keçer. Çin yürek menen. Oşol tövbanın eşigi jabılbay turup. Adam balasının tövbası qaysı vakka çeyin. Kekirtегиңе жан кегиче. Жаның чыкпай туруп тооба кыл. Иш өткөндөн соң пушаймандан на чыксут. Тооба кылбай бу дүйнөдөн аманатың чыгып кеткенден кийин, сенин кийин кылган тообаң не пайдасы бар. Игел тезро Худонун таатига, тез сизеңди бүгүн башыңды саждага коюп Алланын ибадатыга буюп бурул. Тооба кыл. Бұл несені өзіңіз де ұғып қалбастан, өзіңіздің үй біреуізге де, бала чақауызға да, досторыңызға да, қошынарға да айтайлық. Амр маруф фарз. Қошыны үшін, бала чақау үшін, аял үшін, еркек қиямат күнінде бардығыз біз жооптуыз, жооп беребиз бұл несеге. Балаңның тапқан ақчасыға қуанасың, балаңның отырған кіршілі билигине мактанасың, бирок балаң мешитке барып саждага башына коюп, бир бара Куран жаттаса, ого эч ким көңүл бурбайт, мактанбайт. Акыргы бала багышта максат өткөндө эми айтканбыз, айтып жүрөбүз. Бала багышта мени багат деп бала бакпа. Аял алып үйлөнүп бала чакалуу болуштан бул эртең күнү мени багат деп, мени карайт деп максат кылба. Негизги максат мен көз жумсам артымдан дуа кылат. Өзүм тирүүмдө ибадатымды толук кылып согопту көбөйтө албадым. Ибадат кыла албай калдым. Артымдан ушул балам дуа кылса, Аллахым менин кылган күнөөлөрүм кече экен деген үмүттө, дуа үмүттө гана бала багасың да. Азыр вактында андай нерсе азды учурап калды го. Балаңды тапкан, балаң кеткен болсо Кореяга, Японияга, Кытайга, Вьетнамга кеткен болсо, бир жолу телефон чалып сурабайсың. Балам, намазыңды окуп атасың бе? Кудайды эстен чыгарбадың бе? Биз мусулманбыз деген кайсы ата сурап атат баланы? Айлыгың канча? Канча таап атасың? Канча жөнөтөсүң балам? Туугандар, манабыга дүнүйөгө берилген дүнүйөнү деп калганыбыз ушул да бир белгиси. Балда чакабыздын ибадат үчүн, окуган Куран үчүн, намаз үчүн сурабайбыз, тапкан дүнүйөсүн сүйүнөбүз. Кийин куйма бу дамны саатига. Бүгүнгү саатыңды, азыркы бир убактыңды эртеге койбо. Бүгүн ибадат кыл. Бүгүн жакшылык кыл. Бүгүн жакшы амал кыл. Эртең кылам дебе. Эртеңге сен барсыңбы, жоксуңбу? Бул жан аманат. Кайсы вакытта кетишин билбейбиз. Эч качан бир күнгө кыладыган амалыңды эртеге койбо. Бүгүн ибадат кыл. Бүгүн башта. Бүгүн тооба кыл. Касида ибридат Fala tarun bil maasi kasra şahvatiha inna ta'ama yuqavi şahvatan nahimi. Sen oyloğun. Bugün gününü jasap, jırgap, jaşap alıp durup Allah keçirүүчү zat eken, ertege men toba kılsam Allah keçet, erten toba kılayın. De pensiyaga çıkkanda, de yaşın falançıga barganda toba kılsam Allah keçirүүчү eken. Toğra. Allah keçirүүчү zat. Biroq sen oşo tobaga jetersiň mi, jetbeysiň? Mana ejir bar da. Bir jılkıga je bir malga 5 mal jemli bere versen
жолотпой коет. Кийин жүгөнүндө карма башкарбай карасың. Мында мусанниф нафсиң ошондой да. Нафсти күнөө менен семиртип койсоң болду. Нафсиңдин күнөөсү 5 жашар буканын мойнундай болуп жогон болсо, кана жолдон кайт, кана башкарчы нафсиңди. Башкара албайсың. Нафсти башкарышлык үчүн нафсти корлойсуң. Нафсти арытасың. Анан кийин нафсим сага баш берет. Күнөөдөн тоба кыласың. Сен канчалык тоба кылган сайын сенин нафсиң алсыз болот. Канчалык зикир ибадаты көп кылган сайын нафсиң алсыз болот. Анан тоба кылсаң, анан баш жейт да. Ого чейин. Шуның үчүн пала тарум бил мааси, сен ойлоп болгон ки бүгүнкү күндө мен жасап элди жыргап ойноп алып туруп, эртең күндө бир эле күндө кирип алып масжидке башым сажда коюп, Алла Таалага тоба кылсам, шуну менен мен таппа болуп калам деп. Туура. Алланын кечирчилиги туура. Кайер коркунуч бар. Сен тобага жетпей. Bir дамыл айткан экен, bir дамылан баян угуп калсак, кошунусу күнүгө барат экен. Машка барайлык. Кошуну бир жашым 39-дан 40-ка келди. 10 күндөн кийин мен 40-ка толом. 40-ка жашым толуп, 40 жылдык туулган күнүмдү өткөрөйүн дагы. Ошо күнү мен мешитке барайын. Мана мен сөз бердим, эркекче сөз бердим дейт экен да. Кошуну ошо күнгө жетесиңби, жетпейсиңби? Жүр бүгүн, эртең кеч каласың дейт. Жашы 40-ка толот, кошуну колоон чакырат, ичкенин ичет, музыкасын коет ошо күнү. Бул кошуну да үмүт кылат. Энди шу бүгүн аман эсен өлбөй чыкса, эртең мен менен мешитке барабы экен деген үмүттө болот. Кошуну дамыласы уктап жатса, өкөбү bir чөлөдөн суу көрүп карып, сууга чыгып кайттар чаңгап. Дамыла жетет сууга, кошун жетпей калган экен. Чочуп туруп, менин бул ишим не болду десе, эшик такылдайт. Такылдаса, кошун аялы келет. Кошуну кожайын өлүп калды деп. Ана, туура, эгер ошо күнгө жетип тоба кылганда Алла кечет де, бирок биз ошол күндү билбейбиз да. Ошондуктан дайым тобада бололу. Yigitlikte acap hoş hafızları. Yaş vaktinde, yigit vaktinde Allah'tan korkup senin tövbe kılgan ilaganın kanday bir jakşı. Yoğunluk kelse hu yılın baharı. Jayında en жаңы жер көгөргөндө жамгыр жааган жамгыр кандай эгинге пайдасы бар? Көгөртөт. Ошондой эле жигиттер, жаштар бүгүн баш жигит вактында ибадатыңды кыл. Жигит вактында тобаңды жаса. Күнүгө тобаңды жаса. Отурган турганда тоба кыл. Бул жаш вактагы кылган ибадат, жаш вактагы кылган зикир ибадаттар бул башкача. Бүгүн күндө Куранды үйрөнгөн. Азыр ошол жерде отурган жамааттын канча адам Куранды окуйлат? Куранды ачып барагын окуйлат. Көптөрү окуйбайт. Балдарына акча берип, англис тили, корейс тили, Vietnam tili, Fransız tiliga akça berip okutат. Бирок бала мусулманбыз, мусулмандын эң болгон ыйык Кураны, Куран тамгасын үйгөнүп, бир Куран окуп калчы деген аталар аз эле болуп калды. Эмне үчүн Куран окуса кыяматта ажыр сооп бар. Ого шайтан тоскунчу кылат. Француз тили менен Кытай тилин үйрөнүп алса, эртеге харам акча таап келет. Француз менен Кытайды ээрчип жүрүп, ошону кафесиге кирип, ошону менен кошулуп тамак жеп, анан акчалаттагы атасы алып келет. Ошаны ойлойбуз да биз. Вактылы накты ойлойбуз да, насчаны ойлогон жерибиз жок. Вакта кыска калды. Кыскача бүгүнүбүздү эртең дебей, кеч калбай бардыгыбыз тобада болойлук. Тоба кылайлык. Бала чакабызда үйдө намаз окуган болсо, барып, балам, намазыңды оку, тоба кыл. Эч качан ата баладан, бала атадан кийин калат деген жер жазылган жок. Ажал келсе, атасы менен чоң атасы баласын жерге коет. Ушундайды көрүп атабыз. Бардык тобада болойлук.